iribanan sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Naging ka, basta kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Sa namamatian ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan. Iyaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik ni Aray ang man sa Naga. Tawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglaon. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Good morning, ladies and gentlemen. Our flag raising ceremony this morning will be led by the Building Maintenance Office. Please rise for the singing of the Philippine National Anthem. Mga kababayan ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinagang tula, tawid sa pagkayang minamahal. Ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luma ng araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. We begin our work for this week. We seek our Heavenly Father's guidance. Mr. John Allen Arroyo will lead the prayer. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, as today opens up another opportunity for us to work out our duty to you and our fellow human being, we offer you our plans and hopes of today. Provide, Lord, for our needs, for our food and drink. We also ask for the needed strength and intelligence to be used for our work and leisure. As we tread the outside world, we are aware that danger hangs in every place. Without your protection, we are threatened to be caught by surprise into these traps of misfortune. Keep us safe, Lord. Be with your people, Lord, and guide us through the daytime hours. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please raise your right hand as we all together recite the panunumpa sa watawat ng Pilipinas. To lead us is Mr. Emilio Candelaria. Panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. History you call to mind, symbols of the railroad
Please raise your right hand as we all together recite the pagsumpa ka Servidor kan Banwaan. To lead us is Mr. Michael Berha. Servidor, ako, kang Banwaan, katungdan kong magserbi, hinusay asin dusay, asin magtabang sa kakusugan, asin kausugan sa akong Banwaan. Pagmamaygutan kong madugangan ang sakong kabatiran asin karaman. Magiging kaptan ako ang areglo at tarangkiluhan sa gobyerno. Masunod, asin matabang ako sa pag-implementar ng gabos na leyes asin reglamento ang sakong kukonsideran ko ang intereses nadaklan bago ang sarili kong kapakanan. Itutulod ko ang anumang programang pangkabuhayan sa pagbuhay sa akong namamano. Aktibo akong makikiabtan sa mga darakulang patuyahan sa kuyang syudad. Dahil ako makikikabtan sa anumang korupsyon sa kong maisihan. Igibuhong kong may pakinabang ang mga momento sa gabos na panahon. Pagmamaigutan kong masimbagan ang anumang servidor ng Banwaan. Ang gabos na ini para sa itong kadlalang sa itong Banwaan. Bindisinan lugod ako ang kagarangan. Thank you very much, Building Maintenance Office. Ang serbisyo sibil ng bayan ko, lingkod na tunay ngayon kailanman. Laging tumutulong, laging nagpapayo, at sa kawali ay siyang patnubay. Ang serbisyo sibil ay tamaling, ito ay ating dakilain. Maging tapat rin sa ating tungkulin, maglingkulang lagi bayang kiling. Ang serbisyo sibil ay lingkod na tanging, tayo na't ito'y ating ipagpunyi. Mabuhay ang serbisyo sibil ng bayan ko, lingkod na tunay ngayon kailanman. Laging tumutulong, laging nagpapayo, at sa nawali ay siyang patnubay. Ang serbisyo sibil ay tanghalin, ito ay ating dakilain. Maging tapat rin sa ating tungkulin, maglingkuran lagi bayang kiling. Ladies and gentlemen, once again, good morning to all of you, and we'd like to request everyone to please be seated. Before anything else, we wish to acknowledge our city officials. We have with us this morning our City Mayor, the Honorable Nelson Ligacion, our City Vice Mayor, the Honorable Nene Diasis. Of course, we also have this morning our City Councilors. We have Councilor Elmer Baldimoro, Councilor Jose Perez, Councilor Lito Del Rosario. I also wish to acknowledge our League ng mga Barangay President, City Councilor, Councilor Dodit Beltran. We also have Councilor Vidal Castillo. And of course, we also have with us Councilor Greg Abunal.
We also have, ladies and gentlemen, also wish to acknowledge Police Colonel Errol Garcia Torena, our City Director of the PNP, and our all the volunteers for who offered their service during the Typhoon Quinta, Ulysses, and Rolly. Ladies and gentlemen, also today we celebrate the World AIDS Day, and as we begin the activities for this morning, we wish to request our city officials to please join us in front, and all HIV advocates for the photo ops. Sa namamatay at ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami. Today we join the whole world in commemorating World AIDS Day. This is to show support for people living with and affected by HIV, and to remember those who lost their lives to AIDS-related illnesses. This year, COVID-19 has focused the world's attention on health and how pandemic affects lives and livelihoods. COVID-19 is showing once again how health is interlinked with each other critical issues such as human rights, gender equality, social protection, and economic growth. World AIDS Day is relevant today as it always have been, reminding all of us that HIV has not gone away. Our theme, AIDS, the other pandemic, serves as a reminder that even in times of the new pandemic, HIV/AIDS remains one of the deadliest infection in history. It must be kept high on the global and local public health agenda. There is a critical need to strengthen the AIDS response, to increase awareness of the impact of HIV on people's lives, and to improve the quality of life of people living with HIV. Meeting the challenges of a rapidly changing global health landscape propels us to persevere in the face of uncertainty and embrace the opportunity to do things differently, better, and together. We must ensure that we push forward integrated care and prevention approaches that will work for all the people living with or at risk of acquiring HIV. Eliminating stigma and discrimination and grounding our responses in human rights and gender-responsive approaches are key to ending the colliding pandemics of HIV and COVID-19. Driven by this perspective, we celebrate World AIDS Day today by conducting mobile HIV screening in selected barangays of Naga City. This will be led by the Social Hygiene Clinic in the City Health Office of Naga City. Free HIV screening will be offered to key populations, the youth, pregnant women, TB patients, and others who intend to undergo the test. The culminating activity will be a press briefing at the Concepcion Pequeña Covered Court at 3 o'clock in the afternoon today. While we invite everyone to join the above-mentioned activities, participants are reminded to comply with the minimum health standard set by the IATF and our local herd. Thank you and good morning. We will now begin with the distribution of the certificates of commendation from His Honor the City Mayor, the Honorable Nelson Ligacion. We'll begin with all the departments and offices of the city government. So we are requesting all department heads to receive their respective certificates of commendation. On this first day of December 2020, in behalf of a grateful city, the Honorable Nelson Ligacion presents this commendation to the Public Safety Office headed by Rene F. Gumba for demonstrating highly meritorious service to the citizens of Naga City as partner office of the Naga City Incident Management Team. The office's initiative and relentless labors on post-typhoon clearing and cleaning operations have been vital in the restoration efforts of the City Government of Naga after the onslaught of succeeding typhoons that ravaged the city. The office's unfailing devotion to duty
is worthy of honor and recognition by the city. Signed, Nelson S. Ligacion, City Mayor. The same commendation is presented to the City Engineer's Office. We'll jump to the donors. Certificate of Appreciation is presented to Dessa Maris Abiog in appreciation of her generous contribution to the citizens of Naga City. Her selfless generosity greatly supported and responded to the needs of our community as we deal with the aftermath of the successive onslaught of typhoons Quinta, Rolly, and Ulysses that ravaged the city. On behalf of the citizens of Naga, we express our sincerest gratitude for your noble gesture. Signed, the Honorable Nelson Ligacion. The same commendation is presented to Elisa Claire Casais. The same certificate of appreciation is presented to Rowie Alferez. The same certificate of appreciation is presented to Mr. Eugene C. Tan. The same certificate of appreciation is presented to Mr. Philip John Amance. The same certificate is presented to Mr. Benson Go. Organizations. Commendation is presented to Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. The same commendation is presented to the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. The same commendation is presented to Focus Brand Marketing and Distribution. The same is presented to Unisoft Hygiene Products Corporation. The same is presented to Lemon Square Company. The same appreciation is presented to SM City Naga. The same is presented to Wilcon Depot Incorporated.
The same is presented to Robinson's Place, Naga. The same certificate of appreciation is presented to Uliban Hardware Depot Incorporated. The same certificate of commendation is presented to Aman Engineering Construction. The same commendation is presented to Rinby Construction. The same commendation is presented to EPL Construction. The same commendation is presented to Southern Rock Construction. The same commendation is presented to Tiger Construction and Development Corporation. We also wish to thank the other volunteer contractors who help us in our restoration and clearing operations: RS Dilovino Construction, J. Marbella Construction, Philworks Construction, AE Compuesto Construction, Naga Crushing Rock and Development Corporation, St. Bernardine Construction, AA Pahati Construction, KB Bayani Construction, Magtuto Construction, JAKV Construction, Joe Press Enterprises, RC Aranara Construction, NA Sagales Construction and Supply, Robertson's Builder and Construction Supply, and Bitsaida Construction. Mabalos po. The same commendation is presented to DPWH 3rd Engineering District Office. The same commendation is presented to the Bureau of Fire Protection, Naga. The same is presented to the Naga City Police Office.
We'll now proceed to the awarding of commendation to those who helped us in restoring power in our city after the 3 successive typhoons. Commendation is presented to the Institute of Integrated Electrical Engineers, Camarines Sur Chapter. The same commendation is presented to Power Compact Enterprise. The same commendation is presented to ACF Power Enterprise. Same commendation is presented to the Building Maintenance Office, headed by Engineer Jarwin Evangelista. The same commendation is presented to the General Services Office. We also wish to thank DLR Power Enterprises, Master Manor Enterprise, Camarines Sur 2 Electric Cooperative for helping the city in restoring DLR Power Enterprises. We also wish to thank the Organization of Barangay Electricians Naga, OBEN. The same commendation is presented to the Naga City Bantay Kataid Federation.
the same commendation is presented to the Naga City Rabus organization. Lastly, we present this commendation to the Tau Gamma Phi Fraternity and Sorority. We also wish to thank our partner civic organizations, Nagas, the Happy Youth Movement in Naga or HIM, sa Raron Kahobenan para sa Kauswagan, the Pag-iribang Bantay Barangay, and the Scholar Kansyudad. We'll now proceed to the awarding of commendation to the members of the Incident Management Team. Our Food Unit Leader, Albert Gregorio. The Medical Unit Leader, Dr. Joseph Sanchez. Communications Unit Leader, Francisco Paulo Pastor S. Lim. Documentation Unit Leader, Arjan Nebres. Situation Unit Leader, Roy Carino. Resource Unit Leader, Jaime Rojano. Finance and Administrative Section Chief, Francisco M. Mendoza. Logistics Section Chief, Caitlin Amaranto. Pinaagihan sa tuyang banwaan, pinuprubaran sa krisis tangon niyan, dapat tarabangan ang pagkasararo. Deputy Planning Section Chief, Josefa Silvia Sape. Iribanan kita, gabus na nagenyo. Planning Section Chief, Moises Alpa Cortez. Ang sakuna, malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin pa. Mabalik niraray ang ugma sa Naga. Operations Section Chief, Rene Absalon Abiada. Kay kita matugot na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban. Pipit sana ang paninindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo. Kita piling ang Liaison Officer, Elmer Santo Domingo. Sa namamatay ang krisis Safety Officer, makaasa po kamo. Emmanuel Ricafort. Mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, perming andam. magtiwala ka, kakayanin ka. Mabalik niyaray ang Public Information Officer, Allen Riundanga. tawa
namay takot, dahil kita matugot, nawawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nageni ka, naibasta, kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo And our incident commander of the Naga City Incident Management Team, Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr. kita pirming andam. Nagenyo laban lang. We'll now proceed to the awarding of the resolution of commendation. Resolution number 2020-383. Resolution commending and congratulating the Sangguniang Kabataan o Barangay Kararayan de City through SK Chairman Rona Isabel D.C. Baisa for the early submission of its SK annual budget for calendar year 2021. The early formulation and submission of the annual budget for calendar year 2021 by the Sangguniang Kabataan of Kararayan through the able leadership of SK Chairman Rona Isabel Baisa for the approval of the Sangguniang Panglungsod deserved emulation and acknowledgement. As the SK Barangay Annual Budget will serve as tool for SK officials to efficiently manage the various priority programs and projects for the betterment of the youth and other essential services which are deemed beneficial to them. Signed, Hil A. De La Torre, Secretary to the Sangguniang Panglungsod. Cecilia B. Veluz de Asis, City Vice Mayor and Presiding Officer. Concurred, the Honorable Nelson S. Ligacion. Again, our congratulations to the SK o Barangay Kararayan. At this point, let's listen to the message of the Incident Management Team Incident Commander, Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena. Merry Christmas po sa Gabos. Merry Christmas po sa Indo Gabos. At least akong nainot mag-greet. Bago ko po i-mention ang mga iniidolo kong mga nanay sa katatay sa atubangan ko, may tulong bagay pa akong kinabigla. Ngunyan aldaw. Primero, dahil ko po aram, ako po si Lieutenant Colonel Errol Garchitorena Jr., Deputy City Director for Operation. Bako po akong City Director. Nabigla po ako. Ikadua, inipagkapot ko po ni mikropono, maining preparasyon. Nabigla man po giraray ako. Kasi ikatulo, akala ko po tapos na ang selebrasyon kang kasudma ni Andres Bonifacio. Kaso nga lang, pag sa bagong aga, pag mata ko, ako pa pala ang maluto ng pamahawan. Okay lang po. Perperbiman. Pero akala ko tapos na itong kadakol sugo sa kuya. Anyway, sa kuya pong minimirar na ama, kang siyudad ng Naga, Honorable Nelson Ligacion, sir, ang satong City Mayor, ang sa kuyang ina, ang satuyang City Vice Mayor, Nini Diasis, ma'am. Ang sarap po sa nagkikibig-kibig ako pag nasa atubangan ko na day niya aram, ang sakop pong profesor, si Sir Rene Gumba, na mayo, salamat sa Diyos, mayo ngunyan. Sa Gabos pong sa Indo, na rason, makusog ang buot ni Lieutenant Colonel Garchitorena na magserbisyo sa sunad ng Naga. Diyos maray na aga po sa Indo Gabos. Ini pong mga nakaaging tulong bagyo na itinaw sa kuya, dakulang pasalamat ko na tinawan ng pagkakataon kasatuyang City Mayor na kung ano man po ang kaaraman
nananoodan ko sa ibang lugar, nananoodan ko kung saan po ako na-assign is naihiras ko rigdi sa syudad ng Naga. Alagad, ang saro po sa nag-strike sa kuya, kung paano mapadali ang pag-recover o ang pag-deliver ng serbisyo, ito pong magayon na iribanan. Buot ko pong patindugon ang nakairibanan ko sa AMT team. Tindog po kita, IMT team, ini po sinda, parakpakan nindo po. Salamat na maray. Ini po sinagpuruyat habang kamuman po nagpaparagal magkarapot kasi inyong mga atop. Ini man po sinagpaparagal magpara-rescue. Kaibanan po si City Mayor, kaibanan po sa tuyong Vice Mayor, sa kairiba kang sa tuyong mga City Councilor. Agaralakaw, miski makusog na ang uran, nagkakabarasa. Pero magayon nun po si iribanan mi, miski sabihong tanang nahaadit kami sa samuya man ang mga pamilya. Pero sabi mi nga ni kayang-kaya na yan ni Agum, magkaput man kang atop mi. Pero ini po ang magayon na mensahe sa satuya, kung mabiliso na maray ang recovery kang Naga. Sa indo po gabos na namensionar, na nagdigdi, kamo po ang susi kay ni. Bako man lang po kaming nasa taas, kundi kita gabos na nagtarabangan para mapabilis ang pag-recover kang syudad ng Naga. Dahil na po ako makumpara. Pero magayunong po sa buot paghilingon na after 2 days, kang nakaaging bagyo, maglakaw-lakaw ka, simple na maray sa syudad ng Naga. Wara na po ang ragpa. Dikit po umayo nga ning casualty ang syudad ng Naga. Mabilison po ang responde kan sa tuyang mga alert team na niralaagta. Ini po mapadagos sa paagi kan sa tuyang tarabangan. Ini po dire-diretso, magtiwala lang po kamo. Kayang-kaya taman ini kabos. Salamat po na maray sa indo, sa pagtiwala, sa samuya. Diyos maray na aga po sa indo kabos. Thank you very much, Police Lieutenant Colonel Errol Garachitoren. And now, let's listen to the message of our City Mayor, the Honorable Nelson Ligacion. Maray na aga po sa tuya po, Gabos. Maray na aga man. Ninhuli po ta inot na aldaw kan Disyembre, pareho po ni DCDO, bakong CD, Errol Garchitorena Jr., mag-greet man po ako sa Indonin. Merry Christmas. Ayan. Bago si sa kuyang mensahe, ang pagpapaabot po, pag-acknowledge sa mga kapartner ko sa pagpapadalagan kan lokal na gobyerno Kanaga. Yaon po dyan, nagpipreside kan sesyon, kan sanggo ni ang panglunsod, ang satuya pong Vice Alcalde, Vice Mayor Nene Di Asis. Yaon man po si Councilor Joe Perez, Councilor Greg Abunal, Councilor Lito Del Rosario, Councilor Vidal Castillo, Councilor Dudit Beltran, ang satuya pong Liga President, and Councilor Elmer Baldimoro. Sa satuya po gabos na presente sa okasyon na ini, pagpapasalamat sa indong tabang, marhay na pagkaaga liwat. Malinaw po sa sakuya na kita po digdi sa Naga, kung ano man itong naginibutang pigkukonsiderar bilang matibay na, kaya ta pa pong mas lalong patibayon. Within 24 hours after Typhoon Rolly, na ibalik po tulos si kuryente sa sentro Kanaga, siring man sa major areas. Within 48 hours, matapos po si bagyong Ulysses, iyo man po giraray, na ibalik po tulos si linya kan kuryente sa kasentrohan Kanaga sa mga mayor na lugar sa satuya pong syudad.
Tano po tayo an pigiinot. Ninhuli po ta si mga sentro kan mayor na transaksyon kan sa tuyang syudad, yaraon po dyan. Kabali na po an hospitals. As in, gabos po ini, mahalaga po sa satuya. Matapos po si Bagyong Rolly, about a week thereafter, nahiling ta po na si kasentruhan Kanaga, CBD1, CBD2, si mga mayor na tinampo, malinig na po. Kung igwa pa man pong natatada, kakadikit na lang. And most of this, itong mga interior areas, interior roads na inaapod. Siring man po ang nangyari pag-abot po sa Bagyong Ulysses. Although, si Bagyong Ulysses po kaya mayon ang nanggayong ati o kaya ragpa, tagaro naubos na ni Kinta asin ni Rolly. Pero ang punto po, digdi, iyo ini. Nangyari po ini, naging matrayon po kita sa pagresponde, sa pag-assumer kan sa tuyang mga obligasyon. Bako po dahil sa kuya, bako po dahil sa mga elihidong opisyalis. Dahil po sa saindo gabos. Kung mayo pong IMT, sa pamamayo po ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, asin an sa iya pong mga pag-iriba, kung mayo po si mga contractors, si mga may sadiri, ni dump truck, payloader, na nagpasubli po sa satuya, daiman po tulos, magiging malinig si satuya pong kapalibutan. Kung mayo po si mga volunteers, iyuman. Kung mayo po kita gabos, daita po mahihiling si Maricas na pagbangon, pag-recover kan sa tuya pong syudad. Kaya, grabe po ang samuyang pagpapasalamat, ang samuyang utang na buot sa saindo po gabos. Sa ngaran ni kan mga pag-iriba, Vice Mayor Neni de Asis, asin iba pa pong mga ilihidong opisyales kan sa tuyang syudad, mas lalo mi pong narealisar na kadakol ang kayatang gibuhon. Bako lang po sa panahon nin mga kalamidad. Ta ini po bagang taon na ini, grabe po ang pagsubok na inagihan ta. Si pagsakit, magpuon po sa inot na problema na inatubang ta, which is considered a calamity, African swine fever, COVID-19, sagkod ngunyan, asin aram ta na baad mga pirang bulan pa, bago matapos po ini, baad po nga ni abuton pa, nin taon, sana deina. And then of course, si Tulong, sunod-sunod na bagyo. First time, sa istorya po kan sa tuyang lugar, na may siring na pangyayari. Nagkataon man, na nangyari po ini sa inot na party po kan sa kuyang pagiging alkalde po kan sa tuyang syudad. Magayon po si mga feedbacks, especially if this will come from an objective or observer. But then again, pareho po ka nasabi ko, gabos po ini dahil po sa saindo. Kaya palakpakan ta po ang sa tuyang mga sadiri. Sana dahil na po maulit ini. Gusto sabihin, pag naulit, igwa na naman kalamidad. Napag-iiribanan po kita. And grabe po si magiging suffering, kumbaga, kan mga tao na sa tuya pong pigsisirbihan. Pero ako po, kung mangyari man giraray, habo taman sa gusto. Kung mangyari man po giraray, ako po kampante. Ninhulita na ipahiling ta na po. Napatunayan ta na. Nakaya ta. Asin mas pakayan ang pwede tang gibuhon, bako lang para sa satuya, kundi para sa satuyang syudad. Maray na pag-aaga. Thank you very much, Mayor Nelson Ligason. Nagenyo na bala, nalalauma, nasasarigan, nangangataman. Kita
Kapit ming anda May we invite our friends